Thiko nini thutha wa mutongoria wa NASA Raila Odinga kuria mutongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta kweyeheria wathani na guthondekwo thirikari ya nuthu mugate. Mĩario ĩno rĩu nĩgucĩrĩirie mawoni ngũrani kuma kũrĩ atongoria kĩama kĩa Jubilee guothe bũrũri-inĩ. Matongoretio nĩ Minista wa ũtambũrũkia wa Mahinya Mwangi Kĩũnjũri, Gavana wa Meru Kiraitu Mũrungi hamwe na angĩ. Atongoria nĩ mamenereirie NASA nĩ kũgeria kuoya thirikari kũgerera mũrango wa na thutha ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ mũgarũ na gatiba. Kama kuna mazungumzo kuhusu katiba ya Kenya, hiyo mazungumzo tukae ukiwa nje na sisi tukiwa ndani. Manake kila mwaka you are very good in coining slogans. What does the constitution state about inclusion and exclusion? Manake katiba ya Kenya imesema vizuri sana. It states clearly that whoever wins the government forms the government. We are waiting for the Supreme Court, but me I have no doubt in my heart that Uhuru is going to be the president of this country until 2022. Mambo ya NASA kusema kuhusu kuongea. Sisi wanajubilia hatuna shida na maongezi yoyote ambayo yanaweza saidia nchi hii. Lakini sisi hatukubaliwi na katiba kuongea kuhusu uchaguzi, kwa sababu uchaguzi unatekelezwa kulingana na katiba. Atongoria aya makiruta mukana kũrĩ NASA makiria thutha wa gwĩtia guthondekwo gwa thirikari ya nuthu mugate. Mũrugamo ũrĩa wonekete arĩ ngũrani na ũmwe wa arĩa marahũranagĩra President Joe Nyaga na ũrĩa ũrarĩ igongona-inĩ rĩu. Sasa haya, huyu mtu mzee sana sasa ati anaambia Uhuru amusogee kidogo. Gamia ati Uhuru wewe sogea gamia kidogo manake kunanyesha nje. Wewe Uhuru Kenyatta hatuwezi kubali haya. Manake gamia akiigiza kishwa wewe na sisi tutakuwa nje. Bring everybody on board, work together and build a Kenya so that we do not have to go through what we went through before. It is possible. We have got good leadership. We are experienced. We know what's happening. So you, Governor, Mawaziri, we wish you the best as you take this country to the next level. Mĩario ta ĩno nĩ ĩkĩrĩtwo ritũ na mũmbunge wa Ndaragwa Jeremiah Kĩoni. Akiuga watho na gatiba ya bũrũri no nginya irũmĩrĩrwo harĩ makinya mothe mangĩtacũkio harĩ kũrehe hamwe a Kenya. Mũkana ta ũyũ nĩ ũcokeretwo na gĩkundi kĩrĩa kĩreĩte matigari ma mau mwena wa Laikipia. Hii mambo ya serikali nusu mkate, hata katiba hakuna. Dhidi wa katiba, ndani ya ile katiba tulipitisha mwaka wa 2010, haina mambo ya serikali nusu mkate. Sasa ile wewe unajaribu kutengeneza, sheria itafuatana na wewe tu. Tutietekera ona ni una kugikwatia tuli matigari mau twetekera muthamaki uria wamuritwo ni Jehova na gitumi giake arumagwo nginya ni ciana. Ngiribotera Kameme TV, jitagwo Mwaura wa Gunya.